Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu ready le remra dizote Nimin zing dar livela vapai kho chak zone tui boal khwa Myanmar kem Chin National Defence Force CNDF ten an lakta ka wangin hemi kem o Myanmar sipai somni pakwa chu Mizoram lama an ron chuk Mizoram Chief Electoral Officer Pisa in Kumin Mizoram Assembly in Khanami puite zeti na chaber chanchin bu thanna buat saya virthli chanchin bu chu pakhatna ani India le US wan sumdo na konga tho dun na tur thuthung MOU wan zia Nimin zing darli vela vapai kho chak zone tui boal khwa Myanmar kem Chin National Defence Force CNDF ten an lakta ka wangin hemi kem o Myanmar sipai somni pakwa chu Mizoram lama an ron chuk Tuipui Ralwai Me Group President Putilaram Engan Akashvani Aizawl Shildanin CNDF mi te hian thole ni zan lai vele changkhan tui boal Myanmar sipai barik hi an kapchana anchang theireng don lo ti shia in Myanmar sipai te hian kem hirau sanin Mizoram an pana Assam Rifles ko ta in him an tumni in an soi Dungtlang Police Station na changa Mizoram Police kal te chuan sai khum phai bul chiaw luya lodong songa Assam Rifles ko ta pek tura rahman na siamani Vapai Branch Waime Vice President le Vapai Committee Vice Chairman Pu Zading Pui Hne na changa champaya kan correspondent dal hupuya thudon danin CNDF te chuan chiaw lui chak tui boal khwa Myanmar sipai kem hi an la fel to a he hmuna in omte po CNDF ten an hal sak ngal vek ani Myanmar sipai somni pakwa ranral tlan hi police le Assam Rifles baka vapai VC le Waime shwai tu te chu lodong song turin sai khumphaya an lo om ani Hein kan awang hian tui boal bul le let khomi pui te po sa himna zongin chung ko somruk pathum mi zaruk vel vapai sai khumphaya an ron lut to boka kho cheno machang pu inral tlan hi ron ombel zel tura an ngai thu vapai kho tlang shwai tu te chuan an soi ani Puanto Chinangin Pathiani Thim Lima Changkhan, Kachin Independent Army KIA, Chin National Army CNL, Chin Defence Force CDF Changrwal Ten Zampai District Azo Khothar Chakmai, Khomoi Le Ri Khodara Myanmar Sipai Kem Laktuma Bayin, Zankhwa Le Atukni Leng Deu Thuanin Ka Nuwa Kem Pani Hilakani A, Khomoi Kem Machanga Sipai Tlan Siami Somli Paruk Te Mizoram Ma Lo Lutin, Zo Khothar Police and Ministry of Home Affairs Thuangin Assam Rifles Kuta Anhlana, Zampai Lama Shwai Na Lan Thlen Buyan Ni A, Na Lana Changhian Indian Air Force helicopter in Mizoram achanga phurchwa anni Thudon danin Myanmar Chin State Mizoram na ilama tuna chuan Myanmar sipai kem omto lawa mipui changwal sipai inwaten an la 5 vekto ani Mararama Sub Missionary Dam omchun le nung ber period violet liwi Any mark pivaili kum samriat panga tunkar thochan ni zin direct emni soma chen na inside kawabo rel chunimin tlai khan sai kaw missionary thana avuyani Pivaili thana le vuina in commissar commission compound ko ta chong hnia buat sa ini in Reverend Z Shomo Executive Secretary CCI na kai shwaya thana thu cha ko shan shang le pol shang ten soin pangpar hlan na hun man ani bok si ha kho puile khwal khwa achanga chalai rwa zatam takin hallelujah chorus and rembok chunhula ma vuina hun man ni in ECM Assembly Moderator Reverend Phosa Chauza in avuya heti hian marama chanchin chami chherlo chitu Reverend RA Lorena te kha antunula dam omchun pi violet liwi ani mark pi vaili chu an rong bol na mun nge marama lu aphum ve in Reverend RA Lorena kha ramap luphum zinga pangana ani Pivaili hian apasal Reverend Elmargle afate palili atu enga mozat akalsan ani ECM ko shan chuan sai kawa Pivaili thana delve theilau te tan ko shantina chundar som pani khan mani biakin shewa sona program hi an mangvek boka CCIM le ko shandang te po Pivaili sun mang an ombok ani Nimin Khan Siha Ador Kai Le Chokme Ezwar Association te po in Pivaili ti sunan an dor te an khara Pivaili ti vuina sai kawania hian Siha khopui le khoshang shang achangin mi sangte lan pung khoma mi pui sang tam takal khom mi khwal ani awangin khoshang shang ko shan mingin thilpek ele in an thona sa hle a sia le vok po an tho khom na sa hle ani Pivaili hi sai kaw khwa a kumsang kha jakwa somthum pariat April ni som paru khana lo pianga kumsang kha jakwa som ru pariat December ni som pakhata maratlangwa Reverend L Mark sai kaunen in nein Reverend AB Lorraine Fox lakuta anin kutsui ani Pivaili hian thil tum tam tak anuna le thil tia hnu che anin adu ber chu ECM ne CCIM ko shan in pum khatna ani a hei hi arwang chunga po an soina sat ber ani Mizoram Chief Electoral Officer Pisa in Kumin Mizoram Assembly in Khanami Puite Zeti Chaber Chanchin Bu Thanan Buat Seya Virthi Chanchin Bu Chu Pakhatna ani Mizoram CEO Pisa Media Cell in Litin
chanchin bu te ta na mi pui te hne na in khan pui chungsang le vot thak tur in zirti na lam hoi kal pui thain elna thama sani somni poruk atanga tun thani ruk chunga buat se result ni min khan CEO media cell chuan an puanga pakhat na chu Aizawl ti swa virthli chanchin bu ni in editor hipuke zo than phuma ani a thuziak ba ka poi safai ching sing thum adonga pahni na chu champhai ti swa lenral chanchin bu ni in editor hipulal lupuya ni a thuziak ba ka ching sing ni adonga pathum na chu se chi pati swa zo thli film chanchin bu ni in editor hipusi la ro chuanga ani a thuziak ba ka ching sing khat adong bok ani CEO Pisa Media Cell te chuan lomandong tu the an lompui thu soin he in elna tel chanchin bu dang te chunga po lom thu an soya in khanna zalen digle fel fai hlotling tak buat sei ani theina konga chanchin bu mi ten ECI in kai shwaina ba ka CEO in thu chwa asiam te chataka anzoma wangin lom thu an soibok ani MZP General Headquarters Aizawl Hwai Hotin Nimin Khan Mizoram Scholarship Board pe sakota zirlai the scholarship second installment pek chwa phutin punkhom chunzom ani scholarship sum pek chwa phuta punkhom hi vuina po chunzom tumni in nimin chanu khan MZP le zirlai po shang IO te in hukhomin arelangin vuina chang chuan Mizoram Scholarship Board pe sakal turte dan antum ani nimina lung oilo na lantina hian MZP President pu H Lalthiang hlima chuan thu soin scholarship board inati turle ati toklo awanga tun din mun thlenga ni thu soya screening committee voili an thutnuwa avoili na chau scholarship chungcha ngei to ani po scholarship how tu te in thada wanga an ngai thun soi MZP President Chuan Kumin September ni somni panga khan scholarship second installment tur poisa Mizoram Sarkara andong ti an soya re takbo zui lawa omin MSB Secretary le Under Secretary ten anti tur anti tok lawni an shia thu soya November ni thum thleng MZP ten hun an pek thule November ni thum ma zong khan scholarship file hi achet mi alo thu soya an pun khom chu nuam tol tura pung khom an ni lo thule an digna chanvo ra be omek an poisa tur an pek du lo swal chhu an tura pung khom an ni thu asoi ani nimin chanu khan MZP shwai tu te hian Chief Secretary Dr. Renu Sharma chu apisa mu in zirlai ti har san le scholarship pek chwawat achul thuan soipuya nimin pia chanu po khan MZP chuan Mizoram Joint Chief Electoral Officer Joint CEO mu in zirlai the scholarship peks forward achul thuan lo soipui to a Chief Election Commissioner of India hna po zirlai the scholarship peks fa phalna pewa turangen na lekha email kaltlangin an thon to ani Mizoram Sarkar Hnuai Environment, Forest and Climate Change Department Bultumin Nature Learning Center Mizoram Worker te MZP Headquarters Samphai Shwai tu mi parukle Samphai Veng Sang Higher Secondary Zirlai Pali te chunimin Khan Kaziranga National Park antlo Zirlai ti he park chunga Khovel naw ban huan lian bernie soite kumsang ni sompanga October thadin he huna naw ban khoina big tour siam dele Assam National Museum te antlo a Mizoram National Learning Center Samphaya din thartana thil chule poimo uluk takin anzir ngalani nimin chanu khan Kaziranga National Park chhunglu chilin ramsale nungcha chi sang te din hunzirin chnu lam hun manani a Nature Learning Center tour member som pathum te hian voina Guwahati Sahwan to in Champhai Tlang Sama Satellite Animal Rescue Center din na turata na thil chule poimo te anzir hole anga tunkar inrinia Mizoram lampanin anlo kirle ang Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puana ni India le US wan sumdo na konga thodun na tur thuthung MOU wan ziak thodun na turan zia hi enhancing innovation ecosystem through an innovation handshake ti ni in nili sama US Ome Commerce Minister Piyush Goyal and India ayo in thodun na tur hi aziak ani Minister Piyush Goyal chuan thuthung an zia chuan ram pahni te economy le sumdo na ara chhazok athen nge abe se thu asoi India Railways chuan hun puilaya passenger te veiwa ul samjok nan special train sang khajasari vela tlantir hun puilaya ram mi pui te har sanati zia omnan special train sang khajasari hi tlantir ni in rail station poimo zwala mi pui pun khom ti tlem dan tur ra manna fel fai taksiam ani a heba ka hian mi pui pun khom te thunun turin Railway Protection Force Government Railway Police te rail chol mun chunga le dwa duty tir anni Chanchinthar ti tok mai na tlang pui Nimin zing darli vela vapai khochak zone tui bual khwa Myanmar camp Chin National Defence Force CNDF ten an lak tak awangin hemi kama o Myanmar sipai somni pakwa chu Mizoram lama anron chuk
Mizoram Chief Electoral Officer Pisa in Kumin Mizoram Assembly in Thanami Pui de Zeti Chaber Chanchinbu Thana Buat Saya Virthi Chanchinbu Chu Pakhatna Ani India le US wan sungdo na konga tho dun na tur thuthung MOU wan ziak chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani